Svaki put kad izgovorimo Isusovu molitvu, mi kucamo na dveri milosti Božje. Gospod je za sebe rekao, ja sam vrata. Dakle, kucajte. Kako kucamo? Duhovno, pažnjom, prizivajući me. Svaki koji uđe name, ući će, izići će i pašu će naći. Tako da, oci nas uče da budemo uporni u tom kucanju. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me. On vidi, on osjeća da mi kucamo, da tražimo. Tražimo da okusimo od njegove milosti, od njegove blagosti, od njegove ljubavi, mudrosti, istine i svjetlosti i sigurno je da će nam otvoriti. S tim što treba znati da se od nas traži jedna istrajnost, upornost. Svakako ne znači da će mi se otvoriti odmah danas, ali ja ću kucati i sutra. Kucat ću i do kraja ovog mjeseca, i do kraja ove i sljedeće godine, zato što vjerujem i kucam na vrata kroz koja mi se vječnost otvara.